Komachielo kweth maketo sirikal tesre kata United Opposition odhi nyime gi yalo injili matiyo kanyakla motelo ne yiero maduong' ma higa 2027 singo margi en thulo oko e telo jatend piny Kenya William Ruto kane giwuoye kaunti ma Embu nyasi manotele gi jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua. Gachagua olero ni en gi chenro mar keto kuch masawa mar piny Kenya e okapu achiel. Jotelogo nosundo piny owacho kuom thung'o jo Kenya goshuru, chiwo singo makinde ka kinde mok chope wang'e kagi singo maduoko Kenya e wang'e ponono ni omigi thuolo matayo Kenya tok yiero ma higa 2027. Gachagua noten gi jatend duond bura mar Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka, Martha Karua, jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa kaachiel gi Justin Muturi. Andomaito mwaseo wengi. Mliona jana huyu Ruto ameita Gideon Moi wa jamii yake ya Wakalenjin, anasema Wakalenjin waungane. Mimi nikiita nyinyi anasema sisi ni wakabila. Si ndio? Wakalenjin wakishikana ni umoja wa kimataifa. Watu ya Mlima tukishikana anasema ni ukabila. Anafikiria sisi ni wajinga. Na mimi niseme mtu yeyote anatumiwa na Ruto kugawanya Mlima ni adui ya Mlima Kenya. Tutahakikisha hakuna sibling rivalry. Ikiwa kwa mfano naona ana Mwea hapa, yule ambaye tunajua these days even artificial intelligence inatuonyesha kama candidate wa sikiza nguvu, sikiza ground ndiye ako mbele, zote tunamuunga mkono. Si namna hiyo? Hadi sasa miaka 3 ya Ruto zaidi ya vijana 200 wameuawa. Zaidi ya vijana 100 wametekwa nyara. Akiwemo Billy Mwangi kijana kutoka Embu, tuko naye hapa. Na sisi tumesema mambo ya kuteka vijana wetu nyara, mambo ya kuwa vijana wajenzi wa Kenya lazima yakome, na hayo kukoma Zakayo must. Jodak mabam gote ward ma East Seme e Kisumu koro yuago reyo ewi midhiero mopogore mogoyo tach